Voilà. Sabadamu. Umva papa Josi. Rero nubwo wishimye gutyo. Nizere ko utazongera kunywa inzoga. Inzoga? Yego. Gose madam. Ntago nakongera kunywa inzoga. Nanjye nkurikije ijana zatugejeje. Gose. Zari zigiye kunsenya nago nzongera pe. So? Reka nkwizere byibuze uko bivuze ntago uzabyongera. Urakoze rwose madam. Ahubwo uriya si kureba. Twari tumaze gukena ariko aradupanga ndi guteganya tuzadukura mu bukene. Ku gatanu muri ya minsi nzahembwa rwose madam ngiye kukubera umugabo mwiza utandukanye nuko nari imeze. Reka mbyizere nzahibara mbibonye undi singenda kuyobewe. Wowe nyizera rwose. Reka mbyuke njya gukora akazi ko mu rugo. Wawiryamiye gukorera icyayi. Sawa. Kusi mwara. Ukona turabaho gute? Uyu munsi mwatwarashe hasi. Musukurasa hasi bivuze ko Ratazo citwa bidusigana twagenda ukadahura mukobwa koko. Wapi? Sindatuma. None se shaho kari besta gusa. Ubwo magana biga tumara ibi. Cyabagazana amatabi. Amasigara. Ariko sisha amasigara giye iminsi makomanza. Ariko ntari. Ubundi niwo mwuga wacu. Hari uwo mwuga ko nawe man wagiye ukora ko man ubuze ubwo uzakora ryari man. Man waguganya kwifata nk'umwana wareba. Ubwo mukajya wanatonye umuntu wo kwambura ngo reka ngora ngo ngiye uramwambura. Kandi tugomba gufatanya sibyo? Zotese zizana ngweri. Arega gukora kwa mbere ni mu bitekerezo. Saho gote wareba yino telefone nawe yirebe. Ejo sinagiye kwigurisha bakame ibiceri turuwasa. 300. Munsi ubona ari kwitanga. Ariko ni kano. iPhone. iPhone. Ewa, ifatemwe. N'ubuzimiriho ndikubona nabwo butoroshye. Abo twayimaye nabika kugo utashyambaye box tada. Utashyambaye box nkubeshye utashyambaye box. None buri kubisase watoragura iki? Si batteries ikindi watoragura. Arabande biragaragara ni injamba koko yayamazemo. Ino telefone yanjye uziko nayiguze. Ndikwimarana imyaka 20 nayiguze ibihumbi 60 cash ndi no guseka ahubwo. Ahubwo simana patse nkura gatekereza. Abantu bari kunyuranyura hano abantu babari wewe bari bafite ibiceri nta kuntu twagira nyine tu twabambura. Ukwambura soba kwambura ubuzima. Akasha cyangibyo ni ibintu by'abantu cyangibyo. Buhoro nakicwa n'isasi. Zabura ubwenge. Ariko si mama urabona nzasubira ku ishuri bigenze gute? Rwose pe papa wawe ihangane naza ndamutesha umutwaro rw'amafaranga urajya ku ishuri. Papa mama amafaranga ubusara batayanywereye Bindekire uyu munsi kwa gatanu papa araza amafaranga then turi ku ishuri. Reka mbitegereze. Mwinjire mama. Ibisi ni bikira. Muze. Bana ba. Kureba nyine muzehe nyine sibyo? Ibintu bimeze gutya. Ibintu bimeze neza. Iyi ni kayo mwana wanjye ngiye kwigera ku ishuri. None si shaho muze. Buryo urasinda ukibuka no kugenera abana bawe amakaye. Azajya ku ishuri. None se muze nta telefone ufite? Ayo. Phone. Shose. Telefone. Nzuteye muze. Muze telefone ufite. Ibishobora kuba atari telefone akaba ari igiti cya phone. Telefone. Muze iyi ngiyi ntago ari telefone. Kino ni igiti cya phone. Ahubwo ibintu bimeze gutya. Katurere telefone yawe. Telefone yaje. Na telefone ufite igiti cya phone na gitaye inyuma. Nje nta telefone ngira. Telefone. None se muze nta amafaranga ufite? Amafaranga. Amafaranga. Kaburetse rero bana. Ufite angahe? Amafaranga. Amafaranga niyo mushaka. Amafaranga muze amafaranga. Nakindi. Amafaranga. Amafaranga muze. Amafaranga.
amafaranga niyo mushaka. ibisaza by'iyi minsi w'abantu baragenda bakicwa n'inzara mwe mukirwa mwasinze. Amafaranga muze katse ngore muze amafaranga amafaranga niko muri gushaka. Amafaranga gusa ahubwo si muze ko nayo bari we washize ana banje nza makeshanga gano uburetse wagabonye kino minoti y'igihumbi. Mbese muze mugende mugaheza umwana wanje n'umugore ahubwo si ariko si shahu muzehe uragira ngo umwana wawe imvura ndi ya munyaga ugwaraga mu mutwe. ese umuntu bigenze bite muso kujya kwibarira ko tukuna batari gufatana usa mujinga rero ko tukantire mutuke tudiye nyone pfa ntago barigura no skutera shishwaga gusa ugori gufatanya ava ko arikuye kino gisaza ndakukiza Mateo ugiraga umugore wacyo Data muzehe kureba guca rero reka tete ubwira umugore wawe ko telefone wawe uri kugenda igahinduka igihini cy'igiti umubwire ko bujya katari telefone cari igiti muze ariko nari gifite mu ntoki ngerabibonye. aya muze turi kumwe navuye mu rugo bi kuri umugore wawe sasa twimitsi wallahi bagi banyenya ariko sinageze mu rugara ahantu ndabona hazi ahantu ndabona atari ubwa mbere mpabonye. Niho umuryango nkuzi ndawuzi wose papara ewe mbese mugabo we shaka nze abambura. mukobere cyane hano niyo wanjye sinahubatse neza hanyuma dore kayi n'amafaranga y'umwana agiye ku ishuri ejo akiyereka ibada narinzanye ikayi byose bada njyewe ndi umugabo abantu batavugara baragica dagatora baba bazabihigo ibintu ntibyanyica benigendera asike nababwiye ngo nta nzoga mbazi iki gitondo rata muri kundeba kora subscribe kuri video zacu ni Kamuzinzi. asike ubundi shangiye ngutumye inzoga cyane ni yahurute rata mwibuke gukora na share kuri Eagles kuri Kamuzinzi. mubi cyane abanzi mu nzi ngaruka muri Kamuzinzi comedy icyo mbasaba no gukora like tukagomya tukarya shot tukawasha amavideo twika kabisa Rata bakarizo byinshi mu nzinga mwarabu byose mu bikore ariko ujya wibuka kureba video kuri Kamuzinzi TV comedy irangire nuko murakoze cyane.